сега следува еден прекрасен разговор со прекрасни две дами кои се синоним за убавина и синоним за тоа дека на убавата жена на вистина годините не и можат ништо. Еден голем аплауз за нашата Ирена Спировска, која што е токму представник на тие безвременски убавици. И специјалната гостинка од соседна Србија, Сузана Манчич. Пред се да кажам дека ми представува на вистина исклучително задоволство, а нормално и чест, да седам до Сузана Манчич. Зошто задоволство? Затоа што од дете сум ја гледала на ТВ екраните. Вчера за прв пат имав можност и приватно да се дружам со неа. И впечатокот што го имав преку екраните дека една топла, пријатна, културна, одмерена и нежна жена, вчера сам уште еднаш ми се потврди и затоа денешното задоволство ми е уште поголема. Знам дека ова исклучителна дама што седи до мене и пред вас денес ви е добро познат лик на сите, но ајде да го испочитуваме протоколот и да дадеме едно кратко инфо за неа, за тоа што таа представува, за тоа што таа прави, иако сите многу добро тоа го знаеме. Сузана Манчич е долгогодишно познато јавно ТВ лице кое што плени насекаде каде што се појавува, уште од времето на поранешна Југославија. Нема више да ме хвалиш, не могу ни ја да слушам. Сузана, ја не знам дали имам доволно простор да кажам се што стварно би сакала да кажам за вас. Значи, пред се работи за една жена која што е исклучително вредна и својата професионална кариера започнува на неполни 18 години. До нас седни една убавица која што не е размазена, туку жена која што цел свој живот работи и вредно ја гради својата кариера. Тоа е истина. Ке ги подсетам присутните на онаа песна Огледалце, огледалце, од која што почна се, а потоа дури навлезе Сузана Манчич во водите на водителството, сме ја гледале на многубројни популарни емисии на РТ Србија. Нормално посебен печат во незиниот живот и во кариерата, направи како најубавата лото водителка што некогаш постоела. Во меѓувреме се појави и нови и помлади, меѓутоа една и единствена за секогаш остана лото девојката Сузана Манчич. 90-тите години учествуваше во патувачките хумористично еротски театарски представи с експлозија, има и улоги во филмови, има и преубав глас. И еве, Сузана, тука ќе запрам и стас, браво, точно. Тука ќе запрам за да можам да ја отстапам простор и на неа малку да ни каже нешто за неа, да ни открие која е тајната на убавината. И кога зборувам за убавината, не мислам на физичката убавина, затоа што физичката убавина има различни форми и денес полесно е од кога и да е порано жената да биде убава. Значи, разноразни козметички салони, лифтинзи, хируршки третмани. Навистина, денес сме во предност што подолго да изгледаме млади и убави. Меѓутоа, харизмата, внатрешната убавина, таа топла насмевка и искреноста, тоа е тајна што би сакала јас да знам, а сигурно сум и сите дами што се овде присутни. Па ту тајну нико не зна и неки еликсир младости не постои и надам се да неće ни biti otkriven. Mi možemo da se trudimo, da starimo lepo, ali ostati večito mlad, pa i to je pomalo bez veze. Treba ostati nekako mlad u duši, treba zadržati osmeh, treba zadržati radost života. Da li ćete imati više neku boru, da li ćete imati koji kilogram više, pa to je ono što život nosi sam po sebi. Mi, zahvaljujući modernoj kozmetičkoj industriji, zahvaljujući estetskoj hirurgiji i mnogim nekim tretmanima, vi imate armiju žena kojima ne možete da utvrdite godine, koje su zategnute, koje su blistave, ali su im oči umorne. Oči su im stare. Prema tome, ne možemo se zavaravati. Ajde, neka se mi trudimo da smo lepe, da smo doterane, da imamo dobro držanje,
to je takođe jako bitno. Ali lepota se dobije rođenjem, dobije se genetikom, a onda je malo nešto usavršavamo, malo je popravljamo, ali lepota bez nekog jakog backgrounda, a to je dobrota pre svega, dobrota duše, senzibilitet, obrazovanje, koliko god je moguće. Danas je obrazovanje postalo veoma skupo, ali možete se obrazovati i kroz literaturu, kroz odabrane sadržaje i na društvenim mrežama i na televiziji. Moramo sačuvati svoje zdravlje da bismo bile lepe. Danas se ovde verovatno mnogo govori i o prevenciji i o zdravlju žene. Samo zdrava žena može biti lepa žena. Nemojte se odricati, svi smo mi, uglavnom smo ovde sve majke. Prošle smo kroz brak, ili ste u njemu, ili ste razvedene. Znate koliko je teško ženi i koliko se od žene i od majke očekuje. Dajte im sve, ali u jednom momentu kažete dosta je. Deca treba da nas odmene, treba deca da imaju svoje zadatke, svoje dužnosti. Muževi takođe treba da nam malo pomognu, jer to je brak. Brak je zajednički život, a ne samo oženio sam se i sad kao umesto majke dobio sam ženu. Pa daj mi, pa daj, pa to tako traje godinama. I na kraju kaže, jao vidi je zbabila se jadna, a ona sirota ne može do daha da dođe od posla i od obaveza. Ja sam uvek za ženu i zagovaram tu žensku solidarnost. Ništa nama muškarci ne mogu, da se razumemo, volimo muškarce, poštujmo ih, uvažavajmo ih, ali mi se kao žene držimo zajedno. I samo malo te ženske solidarnosti nam je potrebno. Pomozimo jedna drugoj. Nemojmo jedna drugoj podmetati nogu, nemojmo jedna drugoj vaditi oči, jer život je ženski jako težak. Dakle, ja sam u životu uvek mogla da biram između dva puta, između dve mogućnosti. Ta sloboda izbora ima veliku cenu, ali zato ja sad sebi mogu da kažem ja sam zadovoljna žena i da 3 puta pljucnem da ne čuje zlo, da se nešto ne pokvari. Svoje ćerke, sad ja pričam o nečemu što nije lepota, ali to podržava lepotu, onu koju vam Bog da, i koju vam daju otac i majka. A to je život. Vi tu lepotu morate da nosite kroz život, kroz fakultetske dane, kroz traženje posla, kroz trudnoće, kroz razvode, mislim, to su veliki stresovi. A treba da ostanete svoji. I treba da budete lepi. Ja nekad sebe pogledam u ogledalo ujutru i kažem, jao Bože, jao Bože. Тоа nije teško da ga zamislime. Naravno, i toga ima. Govorim o tim stvarima zato što sve to na kraju se vidi na našem licu. Kakav smo život imale? Kakve smo izbore pravili u svom životu? Ko su nam bili prijatelji? Koga smo voleli? Ko nas je izneverio, koga smo mi izneverili? To se vidi na našem licu. I to je neka lepota koju nosimo. Ili koju ne nosimo. I ja stvarno mislim da ne postoji ružna žena. Niti ružno ljudsko biće. Jer ako ima dušu i ako ima dobro srce, to se negde vidi i to je lepota koju u stvari mi nosimo. Pogotovo sada u zrelim godinama. Сузана, жена сте со исклучително богато професионално искуство и кариера. Спомнав, значи, дел од проектите кои што сте ги работеле, толку години не може да се спомнат и да се наредат сите. Ни кажавте што се треба да правиме за да ја негуваме убавината. Што се е потребно за жената да биде професионалец, да успее толку години да го држи нивото, постојано да дава на публиката, затоа што ова е една многу захтевна професија.
Pa svaka profesija je zahtevna. Ako hoćete da budete uspešni, vi pre svega morate da budete veoma disciplinovani. Samo disciplina je velika stvar. Morate imati visoke ciljeve i uvek tu lestvicu podizati za jedan prag. I to je nekako put ka uspehu. И што се ми још питала, чекай. Мало сум се расплинула. Знаете што ми интересира, кажавте, како и сите ние, ви се случува некогаш да станете и да речете, леле, зар сум ова ја, не сум таа како што ме гледаат луѓето. Што во денови кога треба да одговорите на некоја врска, да имате настап, а не ви се работи? Каде тогаш наоѓате сила, енергија, мотив? Која е тајната за тоа? Вања Булиć. Znate ko je Vanja Bulić, i voditelj, i novinar, i pisac, i moj veliki prijatelj. Mi smo se upoznali kroz rad. I kad ga pitaju za mene nešto, a on kaže, ja nisam video takvu ženu, ona ima psihologiju muškarca. Ja mislim da tu nema nikakva razlika između muške i ženske psihologije, ali ja sam dolazila na snimanja i posle ročišta za razvod braka, i posle neprospavanih noći kad su mi deca imala temperaturu, kad su bila bolesna, i posle putovanja, putujem celu noć pa dođem skrušena, dođem plačem, ali se našminkam i kada se upale svetla, ja sam Suzana Mančić. To je nešto što te verovatno goni iznutra. To je nešto što ja možda zovem i ambicija, i profesionalnost, i ta neka profesionalna odgovornost. Koga od vas briga kad sam ja noćas legla? Koga vas briga? Da li sam ja vozila, da li nisam vozila, da li me napao virus ili nije? Mislim, ja sam tu zbog vas, da vam pružim najbolji deo sebe u ovom momentu. I verovatno je u meni to usađeno, možda od mojih roditelja. Još da sam kao mala morala da budem sve tačno na vreme, da se zna red. To kada dete dobije taj osjećaj reda, kad dobiješ to u detinjstvu, onda ti valjda verovatno u životu više ništa nije teško. Jer umeš da odrediš i svoju satnicu u toku dana, ja sve pišem. Ja uzmem i 9 sati to, 10, pola 11, ako ne napišem, ja zaboravim, pobrkam, nešto preskočim. Ali verujte mi da ima dana, a to je recimo najveći luksus koji sebi mogu da priuštim. Kada kažem, danas neću ništa da radim. Ako imam nešto par obaveza, ja se izvinim, otkažem i ostanem ceo dan u kući u pidžami, rešavam ukrštene reči, gledam Herkula Poirota, dremam, kuvam čaj. To ako sebi možete da priuštite, onda ste vi pobedili u životu. Onda ste uspeli u životu. Jer prosto nas dani gone, obaveze nas gone. Mi moramo u jednom momentu da kažemo, pa čekaj, imam i ja dušu. Tako da, ja jesam vredna, možda sam i radoholik, ne znam, ali sreća je što sam izabrala profesiju koju volim. Ja sam diplomirani pravnik. Da li bi mene ambicija, moja ambicija, da budem što bolja, ne da budem prva. Uvek će neko biti prvi, a ja ću biti druga, ali ću tu biti pri vrhu celog života. Da li me ta ambicija terala da radim i kada mi se ne radi, da vozim i kad je magla i kad je sneg i kad je kiša i kad avioni kasne, da spavam na drvetu maltene, da spavam u avionskom sedištu, desilo mi se da sam zaspala iza volana, ali me Bog pogledao. Nisam stradala. I da uvek budem na vreme i da uvek budem ljubazna sa ljudima, to je ta samodisciplina, jedan korektan odnos prema saradnicima i prema publici u krajnjoj liniji, da sa svakim staneš, da se pozdraviš, da se fotografišeš. Ne radim ja to planski, nego prosto smatram da to tako treba. Da ako te ljudi vole, da ti moraš njima da uzvratiš tu neku
tu neku emociju i da im posvetiš pola minuta svog vremena. I svi mi koji smo na javnoj sceni, tu smo zato što želimo da budemo voljeni. I ta emocija koja se vrti, to je u stvari ono što nas puni i što nam daje snage i da radimo kad nam se ne radi. Eto. I kad uhvatim mikrofon i kad zapevam, ja zaboravim na sve svoje probleme. To je sreća kad radiš ono što voliš. И таа привилегија да ве слушаме како пеете во живо сме, а немале уште ние. Тука се надевам некогаш. И тоа инаку, за ваша информација, Сузана Манчич вчера седна во својот автомобил и од Белград возеше сама до Скопје и по завршување на ова што денес се случува, повторно ќе седне и сама ќе се врати, зашто веќе вечер има во Белград обврски. Ете каква жена е Сузана Манчич. Žena maš, dobro rekao. Još bih vam nešto rekla. Ja imam 2 ćerke. Starija ćerka je nasledila sve talente i od mene i od svoga oca. I stvarno ima fantastičan glas, divno peva, prelepa je. I kukala je, hoću mama da pevam, hoću da pevam. I ja sam investirala u neke njene pesme i u spotove. I znate šta se dešavalo? Ne investirajte u sopstvenu decu. Neka se muče sami. Pazite. Ja kažem, Teodora, večeras je red carpet, idemo, recimo, Gloria pravi svoje veče ili Story, ili to su stvarno gala događaj. Te treba da si počastvovan sa 20 godina da si tamo. Ona meni kaže, ja, mama, ne mogu da idem na... Pa šta da radiš? Idem s drugaricama na piće. Ideš s drugaricama na piće? Pa rekao, bolje da sam ti kupila auto. Bolje da sam sebi kupila auto nego što sam investirala u tvoje pesme. To je promašena investicija. Investirajte pre svega u sebe. Njima dajte obrazovanje, dajte im ovo, ali im ne ispunjavajte takve želje, jer će vas zaviti u crno. Neka se bore sami. Браво, ви благодариме, многу искрен женски и родителски совет. Сузана, пред одредено време напишавте и книга и дозволивте на публиката да ве доживее на еден поинаков начин и откривте дополнително уште еден дел од вас. Која е пораката што книгата ја носи кон читателите? Ja sam napisala 2 knjige. Ovo je ova druga, ovo je ova novija. Najnovata. I evo, tebi sam je posvetila. Izvoli. Hvala mnogo. Knjige su... Kao da sam sanjala. Ja sam imala stvarno veoma zanimljiv život. Imam ga i sada, ali možete misliti u ona vremena 80. kada mi je karijera munjevito išla uspešno, kada sam obišla ceo svet, kada sam zarađivala toliko novaca, kada sam bila obožavana kao loto devojka i kada sam još uvek bila devojka. To je bilo fantastično jedno iskustvo i to je bio život kao iz neke bajke. Zato se ova druga knjiga zove Kao da sam sanjala. Jer onda su nastupile 90. u kojima sam već bila i udata i bila sam majka i na neki način sam bila izbeglica, živjela po belom svetu dok se zemlja raspadala. U prvoj knjizi su 80. opisane, jedna razuzdana mladost, bezbrižna, a u 90. u potpuno drugim bojama, sa potpuno drugim razmišljanjima i sa potpuno drugačijim dilemama. Ja kada sam se... O tome ću vam pričati kada budem pravila promocije svojih knjiga, a pravit ću ih već posle stare nove godine. Što sam počela da pišem? Odjednom sam imala dosta vremena. Moja karijera, znate šta, ne možete se celog života slikati za televiziju, dolaze nove generacije, dolazi do smene generacija, mlade, lepe, vitke, manekenke, i naravno svi će njih da uzimaju, a neće da uzimaju mene. Tako da sam ja spremno dočekala tu jednu stagnaciju moje karijere i oberučke prihvatila višak slobodnog vremena. Ja koja sam uvek navikla da radim nešto, počela sam da pišem. I tu sam usmerila svoju energiju i tu sam usmerila i tu neku svoju ambiciju. Tako da su te 2 knjige Neukrotivo srce i Kao da sam sanjala doživjela veliki uspeh. Naravno da sam bila iskrena. Ne možete vi sad pisati o svom životu i folirati se.
ali je bilo jako teško da ja sebe lično odredim o čemu ću ja to pisati. Moj život je bio, da sam Tolstoj pisala bi verovatno Rat i mir, ali nisam Tolstoj, znači nemam ni takvo iskustvo, nemam ni taj talenat, da u jednu knjigu od 230 strana stanu najzanimljivije priče mog života. Gde ja ne želim sebe ni da pravdam za svoje greške, a bilo ih je, ne želim od sebe da pravim sveticu, jer to nisam, ne želim da ispravljam istoriju, prosto da ispričam kako je bilo, ali da ispričam na jedan ili duhovit način, ili na jedan sentimentalan način. Tako da, čitajući ove knjige, vi možete da se nasmejete slatko, da se prisetite onih vremena koja su obeležila našu generaciju, a možete, boga mi, i da se rastužite i da se rasplačete. Tako da, prvi put sam, u stvari, sama sa sobom i sama svoj gazda u ulozi pisca. I to je jedna jako lepa izolacija. Pisanje je jedan samotnjački posao, usamljenički posao. Pa evociranje tih nekih uspomena, pa biranje reči, pa ispravke, pa hoćemo li ovako, pa hoćemo li... Pa onda ta trema kad pročitaš najboljoj drugarici i pitaš je kako je. Onda druga kaže, slušaj, kaže, ovo ti je dosadno, ovo izbaci. Pa tu pobediti svoju sujetu. Kako dosadno. Onda mu kažeš, pa je, stvarno je dosadno, ajde, izbaci, knjiga će preživi i bez toga. Tako da, eto, biti pisac, doživjela sam i da moje knjige uđu u biblioteke širom Srbije. Što je to bio skandal. Kao, šta ta Mančićka? Pa znate šta? Svak ima prava da bira. Ja od sebe ne pravim ozbiljnog pisca, možda postanem jednog dana i ozbiljan pisac, vrag bi ga znao. Ali ako ja koketiram sa književnošću na jedan lep način, sa jednim stilom koji nije ni rogobatan, nije ni loš, ja ću nastaviti da pišem. I pisat ću sve dok eto nešto me goni i dok imam želju da iskušam čitaoca, da vidim da li mu se dopada, gde je zapelo, da li sam uradila dobro posao. To je ta valjda ambicija koja me goni kroz ceo život, a možda da sam taksista, verovatno bi bila najbolji taksista u gradu. I najlepši. I najlepši. A to što se lepote tiče, znate, od svih tih nekih sad savremenih hiruških zahvata i tako dalje, budite svi jako, jako oprezni. Ja ovde ne vidim ni jednu ženu koja je nešto preterano na sebi radila. Beograđanke su, i u stvari žene u Srbiji su u velikom problemu, jer su prvo sve iste i sve su besmisleno pravljene na isti kalup. Sve imaju velika usta, sve imaju velike sise, sve imaju obrve ovako ovde, jagodice. Nemojte to sebi da radite. Ako radite, radite pomalo. Ja nešto uvek stalno raduckam, ali pomalkice, da se ne primeti, a da opet moje lice ostane moje lice. Ja sam svoju karijeru napravila sa ovim licem. Ne mogu sada da budem Angelina Jolie, pa da i dalje budem Suzana Mančić. To je apsolutno prvo glupo, neću da vređam ni svoju ni tuđu inteligenciju. Tako da čuvajte se, dobro razmislite šta ćete uraditi i u kojoj meri. I... Bolji sad, nikad. Molim? Nikad bolji sad. Nikad bolji sad, eto. Сузана, тука ќе ви се заблагодарам за учеството на овој настан. Знам дека со големо внимание сите што се тука присутни ве слуша. Ни беше задоволство, чест и привилегија да ви имаме вака непосредно тука пред нас. Во свое лично име, во име на организаторите, ќе ви посакам добро здравје, уште многу години, ваква енергија, ведра насмевка, многу нови проекти и ве чекаме на официјална промоција тука во Скопје и за новата година. I srećan put danas. I srećan put danas. Se razbira. Ne znam šta ste očekivali od mene danas. Nisam, pravo da vam kažem, ni ja znala šta, ali eto, od srca i od duše sam podelila sa vama prosto eto neke ženske priče, pa nadam se da vam nije bilo dosadno, ako ništa drugo. Naprotiv.
Hvala vam lepo još jednom. I hvala organizatorima koji su me pozvali. Doći ću ja opet, zovite. Благодариме. Се надевам дека уживавте во излагање, во убав женски разговор кој си го направија Ирена и Сузана, а токму со ова со што завршија е одличниот момент